Korang masih pakai outfit boring pergi office ke? Let's fix that. Office wear sekarang tak semestinya plain. Yang penting, tahu cara nak balance corak and texture supaya tetap nampak kemas. It's all about balance, professional yet having personal style. Kalau korang ikut 3 benda ni, you'll never have a boring outfit day again. Pertama, balance. Kalau baju dah ada corak, pair dengan seluar atau blazer warna solid. Yang kedua, play with texture. Texture macam tweed, linen atau knit boleh bagi outfit depth tanpa nampak messy. Last but not least, stay neutral. Warna lembut macam biru gelap, coklat atau olive. Senang nak match, tapi masih nampak professional. Nampak macam wardrobe baru, tapi sebenarnya cuma cara korang mix and match je. Dah tahu kan cara nak mix corak and textures? Now korang punya turn to try. Any office fits trends korang nak kita cover next? Komen di bawah. Dan jangan lupa untuk follow, like dan share OMG XBH.